Vérité maquée c'est Niki, grâce c'est grâce. Vérité maquée c'est... A paz do Senhor, povo abençoado de Deus, aqui fala para vocês, irmão Filson Motuta. Só vim para vos avisar que no dia 26 de novembro estamos aqui preparando a atividade que se aproxima já, a partir do mês de novembro. Temos uma conferência e essa conferência tem uma dimensão internacional. E no mesmo instante teremos que culminar na mesma atividade uma campanha de evangelização que estará nesse lugar onde viemos consagrar neste exato momento. Ata soki yesu azongi pelelote yeba ekeli wapeza tere oye koningana azolenga nini epakola miezolengisa bango abazolenga nini epakola miezolengisa bango yembango awe le 26 les invités, les gens qui sont malades, les problèmes, les difficultés, venez vivre la puissance de Dieu. Parce que notre Dieu est vivant, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous sommes ici sur le terrain d'Adam, vers le marché du temple. Ta présence sera nous. Que le Dieu vous bénisse. Kino, ataka ya kimama, mono kangeno, Pastor Fernando Bondo. Ngina ekesi jambo kuzai savo tunaye mkinzi wanene wa nzambi mkinzi wanene kwa kulutila kuya yanza la tamuna kala dia kala dia udo mbokla muna mbokla tema njufu tunaya mujambulia ki etata nzambi kayambulila etaja mbeni kada pema mujambulia ki kamfonda kwansanga numero ya telefone luta vena loda pe kondi ko wiza yaya obaka ba invité ba ibana babi le 26 novembre ande ko yinda la terreur pour ko mata yaya yaka kozwa liloba na nzambe ofele milulu eleka nango mais oyo eza na conférence na kate na tuni conférence yango ya nini amoni le 26 novembre awa na terrain oyo Satan a toujours kuyiba sekele na o amoni yo umoni le batipele ukanga bango babala ukanga bango basikse ukanga kanga bango mais le 26 oh toujours kuyiba sekele nini nzambe atikela ko vivre bali ba bakumisa ka ayi ko Satan sia yaya le 26 tala yo kama ngena akonia tawela ko le 26 yo ko mona tobite bato bakana ngai po batikelo tango minke yo ona landao na landio na msi aha le 26 novembre n'est pas mon keboya ebele yaka kozwa lipamboli yaka ko découvrir tina nini nzambe atika satana a continuer ko vivre na sena moi donc so raté matali yo Alléluia.